Abatuura omwaro gwa Kahendero Muhocha Town Council mu district ya Kasese tibineho kutarubaju bwa nyuma y'amaju gabo okutwara umuyaga ogubire gwiziro mu njura y'amani. Ekiro zibe ziri nka saa mukaga nekicweko mu Enjura yabanza yarabamu yagwa mu kateito haije kiyaga tube tuli aho nango toleja na meza abweze kiraka kiyaga twataha mu nju twabyama mu kubyama izera kimu ekintu kize mu ndugu mu chimbe nju tulire njo ne baruka. Enjura yaija yagwa na kiyaga cha mani muno, amasenyere yagwa na kiyaga cha mani muno, ekiyaga cha hata yagwa amasenyerezi gatandika kututera. Grace Kabona najangwe ibitabo by'abana be byona bisisirwa Enjura. Ibitabo by'abana bisisikaire abana bone ibitabo bisisikaire byona. Abana bimbasoma ibitabo by'abana bisisikaire nyene mu mwana usine ya katano nyene mu cya mukaga ne cya musanju bone ibintu byabo bifire bitabo. Government nka Mostere district ije erola abantu bano situation terinungi akuba noratore within the national park haroho buyambe bwona Ino amaju gona gagwira hasa enju zona zibambukere nitusaba government tuyamba at least enju ezi yirore ngo kuyateraho minisi yona izitereze itoho buyambe kundi saa zino abana bagwire abandi bari mu marwaro. Joseph Isingoma wa district planner wa district ya Kasese nagira ngo bamazire kutunga reporta okurwa mu kitongore cy'entebereza y'obwire cya Uganda National Meteorological Authority ku district ya Kasese ne kutunga enjura nyingi okwiho kwezi kwa munana kusiyo mu kwezi kwa 12. We must be ready for rains between September and December, that is Sunday. For example, for case of Kasese, we have started receiving rains. Isingoma nayongera jirangu abatuura na mnonga bahinji bayikire kukozesa akagishaka bakahinga ebyo kurya. Especially to the farmers. Let's go and plant. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.